ba re Thebe ya Sebodu ke leleme fela ga makgore, Thebe ke sethubane wa mo sireletsa dikgotla tsa makgore. Ke makgore ba kgorometsa makgwa le makgarebe a meleko moilo wa Sebodu le boherehere sika lo noga. Thebe ntle mosimane yo mosetlha ka menyebo tota yo nyerolang sengwe le sengwe tota le bomma bontle ba mahatshatsi. Oh, kana ke ikitse ba gaetso ke ana tshwene ke mofurutsi ya ga ba mokgantitsi wa le wa tshwene ke neiwa mbele makopong ga ke nahiwe tota ke sireletswa ke seriba. Ba re ditshweni fa di ya masimo go eta tshwene ga dipele rotlo a sale go morago a sala di botolola ka lebile gore bana ba ska sala ba ja diphephi. Hello, my name is Thebe. I am the current executive chairman of Thebe Arts Group, a cultural music band close on half a decade old and managed to be nominated for both the Setswana and the Summer Awards in 2023. We are a group that is based in South Africa, and we were very fortunate to have been invited to perform in 3 other countries, namely Botswana, Lesotho, and Nepal in South Asia. We aim to create an organization that unites talented individuals through sports, arts, and culture, while also giving them an opportunity for a promising future. To South Africa. So, ke goletse ko Klerksdorp and yano. Gore ke heletse ke tsetsa gore ke co-founder group ele by dad. The star wa Rabela France Bakgore. It is because ne ke batla go ithuta more ka setso se sa Setswana, ke itse gore ke mang le gore ke tlhaga kae gore ke tle ke kgone go itse ko ke yang. So Thebe Arts Group is not just a music project, it is educational. It's into hore setso se se yang, because ko sekolong ga ke a dira Setswana, ke goletse ke dira sekgowa fela ko sekolong, and now ke decidile go etsaya ke re ke ithute Setswana ke kgone go se itse. So we would like you to follow us on all our social media platforms, namely Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and you can find our music for Spotify, Apple Music, and the likes, for Amazon Music and everything. So yeah, please go check it out, and I guarantee you there's more. We are still working on improving a few things in the group, and we would like this thing to include all different races and start teaching. Ke Thebe ke ngwana bo makgore setlogolo sa bo Petšu ba e leng Maxhosa. Ke a leboga.